twaravuze yuko atangira imbo y'Imana ibaho hari izo guhimba zo kurina ari guhimbaza ariko abantu bamaze kubibyaza umusaruro babigize business Moses Brown ariko aratoza amahera ku mutwenzi muri bwaje ariko we n'abandi bakomeye barayazirika ziramuha amafaranga ariko arayatoza ibaziba zico Moses Ebenezer mu rushengero bamutumye kuririmba yigira ariko wowe yabonye ko ari umurije Moses Ebenezer ibintu yarayakoze na Moses Brown byadutangaje ahubwo byatangaje bariko barateze gaciro impano bari bafite oya si impano iya si impano bajya abantu kuri zangi ni bana bambwira ko baririmbira Imana sijya byemeye reka manze ndakwereka video sinarika ndayifata ndashari cyane Moses Ebenezer baravuze ati ubu umuntu araza kuba mwirikorana egome kandi bararindira ko umuntu aza barabura egome ikoraniro rirarangira ajya batashe umwana w'umuhungu imodoka arapaye n'indani ngo ba baravuga ati none ko yari kuri liste y'abantu baza kuririmba hariho na Ivete nako sinda namwibagiye Ivete reka manzira kumvisha ijambo rimwe no kuri Imana sinovuga ngo ndanabizi ko gose sindanabisuzugura reka wumvira ijambo yabanje kuvuga yashitse imbere y'abandi n'abakirisi bataraza bahamenyereye arabanza arashika yanyuza mwiri jambo wumve gato wumve iri niryo jambo yanyujije Haleluya uyu munsi jewe nawe turemerewe kwinjira ntawe tugitumayo tugica hahandi twacakira niyo ndirimbo tugire gute turirimbe tubwire Imana twifatikanye twese n'abaririmbyi baramfasha ko nayo bazi ko uyu Yvette mwaje kumviriza arazi cyo yahamagariye arazi agaciro kiwe arazi ingene vuga ati jewe nahamagaye kugira ngo nshire benshi ku musumba urumva wewe icyavuga ati jewe ndikampimbaza Imana sangiye na bene data guhimba hari akantu Yesu Kristo yavuze ati reka byose bikurane nuko hagaze kugenya umugenyi urumva sinibyo cyo kugenya urumva ukuntu bimeze ugwafu n'ururo ntibikurira rero ibintu hariho akantu kamwe umukozi w'Imana nike fasi dekoro zirika turagenda niwe yabonye ingano zirika zirakura ingano rero hari ibije by'ingano bimanze bikanyaruka bikagukwakwanya yavuze ko kaja mu ndakiyumvira ko turika tuja mu ico giteramo ngo reka byose bikurane aca avuga ati ibintu by'Imana ni bukebuke nta guhinda azigaze kandi ko bavuga ngo byurambije urambiwe yakaje kandi niyo mpamvu niyo baremesheje umuntu avuga ati imyaka igihumbi n'umusumi ati Imana irenga ibihumbi kugira ngo ntukike wumve by'Imana ukumva wumve by'Imana kwihuta wakoze kimwe wakoze gato cyane ariko rero kasa mutwe jewe nawe Ivete mu Rundi arakoze ibikenewe ahejeje kugira ngaha barakuririmba ngaha baramubwiye ati we turaza kuguhuririmbe nk'umuririmbi yaje we yarababwiye ati jewe ntimunyakire nk'umuririmbi nyakira nk'umukozi w'Imana dufashanye muri ruwanje twese utazi cyane arazi ariko rero Ebenezer Moses yoho mana we twagiye tubona ikoraniro rihe jewe namaze kubyira umukozi twari kwati zinga kamera twitare tubona rasese muri bakumurije amaze gushika turavuga ati none n'umurije ndi mu by'Imana haramo mu burije icyo kintu rero ni kwa kuri umuntu ashobora kudatahura icyo yahamagariwe oya niyo uvuze ko yahamagawe umenga yahamagawe ubona apera igihe yabo warabona ntituzi ivyarize kuko umuntu niyimba yo bayaje kuririmbira Imana yaje guhimbaza Imana ni mu rushengero agacaza batashe yarazi yuko aza gusengana nabo hariho amavuta yari gutora hajya n'iyindi kuko bavuga ko baronka indirimbo iyo bareka barahimbaza abantu bizigwa neza yuko gwe muyere yari kuza yagize apera ubwa mbere we yasanze yanatashe bizigwa yuko hajya abandi batoyaho nyene bizigwa neza yuko ijambo yari guhabwa muri kijya kibanza kuko nk'umuntu ajya ninahaza Imana ajya kugira ubutumwa bwiza abandi yasanze ijambo yari yateguriwe yasubiye ariko akantu ko kuvuga ati reka Ivete hariho n'ubundi muririmbyi ntamenyereye yari ahari reka Ivete akubure n'abapaka mingi mu underground ankuburiye je ibaze muri ibyo Imana nta burije ndiyo bavuze yuko twese tungana hari akantu Yesu yavuze ari ndi utuvuga ko kawe Yesu yavuze ati niyo wagenda mu rubanza mu rubanza urumva mu rubanza ntuze wicara imbere baze bagukura inyuma bagushyira imbere kugira ngo adashobora icyo kitu bavuga ngo mu by'Imana wishishe bugufi niyo mpamvu ijambo ry'Imana yavugarira ni ryiza cyane bati ugomba gukora ubwami bwo mu ijuru banga umwana mu wigira kandi ikitazi hariho n'abantu bavuga ati ntabwe ngushyiramo mu by'Imana cyane urumva rero ikintu kihari ako Yesu yavuze ati wishize inyuma bakagushyira imbere bizoba iby'icubahiro muga nibagukura imbere bakagushyira inyuma urumva koka hariho n'akandi reka ndakubwire ku bantu baraba umupira ekipe iratanguye iratsinze ukajya ugaserebura urumva ikibabaje no guserebura ubwa mbere bikarangira uritse wa wundi yari yihoreye aza kukindagira gusumba umwe yari yitamporije rero nibyo tugombye kuyaga bizigura Moses yagombye kwiha icyubahiro kandi
byarababaje abantu bari ngaha mu bisanzwe nk'abaririmbyi bari bagiyeho bagira bahimbaza Imana cyane cyane ni ugufasha bajya muri abantu make bashintege haza abantu benshi atuka gacaho nyine guciriyemo niwe muntu bavuga ati uyu muntu ni icyitegererezo yadutanze kubona amavuta y'Imana kugira ngo natwe tumwigire ko nawe anashaka naho tuvuga vuba kubatanga amavuta y'Imana hariho nabo yamusumba turika dukorera mu by'Imana ahubwo hariho abantu baza baje gusenga bagahezagirwa n'izo ndirimbo nk'abantu bahora bakunda kuja mu mabwate yati iby'Imana bwa bundi bimeze uko ariko tuvuga hariya ku mutwe hariya ku mutwe bigenda gute rero yibaze nk'umuntu agomba yumve ayikembuza kino kiganiro akabona iyi ndirimbo Moses Brown ariko atoza amahera muri bwate yatoza ni Chicago cyangwa akorana na kakantu Yesu yavuga ngo jewe ngo nicara hara bacokoranye kugira ndabagarure ahare abamaraya niba karako niriya jambo yo yaravuze gihe tuma ngabimbrizo kandi byo yari karavuga yararirimbye byonyene ariko mu ndirimbo yaririmbye urabona yuko bise n'intumbero yo kugarura abantu cyangwa kwari kuryoha kugira ngo aronke ikimuryohera anezereze umufuko oya mahera yarayarose yaranejereje umufuko muri kintu cyadutangaje ku busha bwabaye n'abantu babiri yarandi twibagiye mbega hajya muri boîte yari kanwe waraga kurikije vuga oya je naragiye ndamuramutsa ahantu hari mugabo bivanye n'ibintu byari ku meza byinshi sinashoboye kumenya ibyari mugabo rero ikiganiro cy'uyu munsi ahantu gitangari Moses Brown Moses Ebenezer guhurira mu ndirimbo burya niyo mpamvu bavuze ngo abana b'Imana ngo barongorwa na mpemuyera bajye abantu tuzohava dusanga ari ibindi bintu umwe yaragiye yigira umurije ubundi kumutwenze ariko aratoza ishikana aragakora karawo nta butumwe yavuze ngo tuvuge ngo twasengeye abantu no gusenga ntiyasenze mu kuvuga kuri kandi yaricyo bamwakiriye nk'umusitare nk'abandi reka rero ikiganiro cy'uyu munsi tuvuga ati Ivete ku byo yakoze ari umuntu twe tutari tumenyereye vraiment yarabonetse nk'umuntu akora Imana yarabonetse kandi byaragaragara aricyo yahamagariwe ni ibintu twagira tuyagiki abantu iyo bavuze ngo Imana ngira aririmba ngo indirimbo y'Imana ngo indirimbo y'abisi ibintu nivyo kwitondera tuzomenya ryari ko umuntu ari karirimba nuko rero nicyo kibazo no hari intambara gute umenya ko umuntu arakoreshwa n'Imana urumva ikiganiro no munsi tugitunganya twagitunganije kubera ubwo bushya bw'abo bantu babaye je tukirangize nitwa Big Mike inshuti ya bose mukamukimwe na King Black Snake aza guhurira mu bindi biganiro ariko udafite ndasabone bikubera uba wihenze kandi bisaba ko ndasabone kugira ngo neje zatubone aho ni hehe kuri TV1 Burundi nago TV Plus Burundi bikora bikaba byibereye hamwe matwe tukaba tuguma tubatikitwa tamutuntu urumva twaragiye muri bwate turagenda turakora agato yaho nyine twende twakebure ntibibaze ko twagiye ngo tugiye ngo kugirane ngo gukora nk'ibyo bari korakora no tugiye kurondera ayo makuru turiko turabazanya twari twumvise nka Moses kari yaza kuba umuntu twari twibagiye na Shagi niho yarari byamunaniye guperforminga abantu baratangara tuzari tusibiba hehe mugabo byavuye kuki byabonetse kari katingi muri video iyo barika barakora bagiye kumenya neza ko ari ibintu bamubwiye baramwandikira muri rusange cyangwa akabyandika nawe yashobora kuba byandika mugabo amaze kubyandika yihenze bagakata haje ikintu cyabaye ntiyigeze agaragara mu gihe tuzi neza yuko ku mutwenzi ari ahantu hari Bible hameze neza nibyo byabaye muri iyi somene iyi ndwi turangije ariko iyindi rero niho tugira tuzana ubuntu busha cyo twabasaba nuko mukurikirana mukaguma hafi yacu kugira ngo inkuru shasha ibintu bimeze neza bashikire byihuse cyangwa umuntu yanditse muri commentaire tukayirasaba abantu nibibi ujya ndamwemerera cyane bareka umuntu yadushimiye ni sawa wafyonze sabone ni sawa cyane none duhuriye mu bindi biganiro hari ico tubashimira cyane tuvuga ati Imana ibe hafi yawe